Mama nobani wena? Ndiyamandedwa tata. Usuka phi? Ndisuka eLower tata. Hello. Ngibani igama lakho? Ndingendinako tata. Uyafunda uyasebenza? Ndiyafunda tata. Funda. EPanlwazi tata. Wenza bani? Khange ngikwazi ufunda because ndendagula benzokwenza ugrade 12. Khange ukwazi ukubuyela esikoleni because uye wagula. Ewe tata. Why? Unangaphi? Ndina 18 lo nyaka tata. Ugule waba nantoni? Ndinaphambana ingqondo tata. Eh? Ndinaphambana ingqondo. Walahlekelwa zingqondo. Akunangqondo elahlekile izapha. Nimfake intoni apha engqondweni? Nimfake intoni apha engqondweni? What did you put in your mind? Nimfake intoni apha engqondweni? What did you put in your mind? Huh? What have you put? Fucking don't. Apha engqondweni? In your mind. Azaphumelele bomini lo mntana soze. Ningobani? Who are you? Ningobani? Who are you? Hayibo. Sifamily yakhe. Ni family yakhe. Family. Family which side? Mother side or father side? Kwicala kanyumama. Kwicala likamama. Mama makhe. Anifuna funde? Akazufunda. Uthini? Akazufunda. Kuthena ngazofunda. Uzawuba nezinto ezinkulu lo mntana ebomini. So nimvale kanjani? How did you block? Mfake napha engqondweni yakhe. Ikopen 1 Take it out. 2 1 3 Stand up. Pagam. Uza kuthemba kanjani njengomakazi wakhe? Ungumakazi wakhe wena? Ndingumakazi wakho uyadala. Omuphi umakazi wakhe? Omuphi? Omhlophe uhlala pha eLloyd. Ula Lloyd. Ewe. Apha. Ewe. Apha eLloyd uyasitshisa nangoku uyasitshisa. Ndisemsebenzini yona nto. Kuzawuthiwa yintoni benditatazela emsebenzini? Usemsebenzini phi uphangela phi? Hayi uzunenza Uphangela phi? Shout fire. Umlilo. 1 Umlilo. 2 Umlilo. 3 Umlilo. 4 Umlilo. 5 Umlilo. 6 Umlilo. 7 Umlilo. Ithi makashe emsebenzini. She must burn at work. Uthi usemsebenzini? Ndisemsebenzini. Abakubona udwanguza utatazela yonke indawo. They must see you on fire. Nango. Ithi back to the sender. Back to the sender. 1 Back to the sender. 2 To the sender. 3 To the sender. 4 Back to the sender. 5 Back to the sender. 6 Back to the sender. 7 Back to the sender. Niyayizwa umntana uphume esikolweni ufuna abhala umatric waphambanelwa inhloko To write matric ugritshwa exams. ngumakazi wakhe. The aunt is the one involved. Lift up your voice and say every family member against my destruction. Shout back to the sender. Back to the sender. 1 Back to the sender. 2 Back to the sender. 3 Back to the sender. 4 Back to the sender. 5 Back to the sender. 6 Back to the sender. 7 Back to the sender. Hayibo, umama wakhe soze benebhiliyoni yena. Soze benebhiliyoni umama wakhe. Never ndikho. ibillionaire kunento kumele uyazi uchaba lakho
Your enemy liyayazi destiny yabantwana bakho. knows the destiny of your Isitha children. sakho Your enemy siyayazi destiny yabantwana bakho. knows the destiny of your children. Your enemy understand Utshaba lakho liyaqonda how powerful are those kids you are carrying. babantwana obathweleyo banamandla That's why you kangakanani. must pray for them. Yiloo nto ufuna ukubathandazela, Anoint them. ubathambise, Take them to church. ubasenkonzweni. Declare over your children. Thetha ngaphezu kwabantwana bakho. Can I prophesy? Ndingaprofeta na. You shall not lose one of your children. Awuzuphulukana namnye You shall not kubantwana bury bakho. your children. Awuzukubangcwaba abantwana So bakho. shall it be. Koba njalo. Chaze mama seloithe chaze. Ungubani? Who are you? Eh? Ungubani? Nomamiya Nyembezi. Ubani? Nomamiya Nyembezi. Andifuna uphumelele lo mntana uyasebenza umntana ngusubena and umntana naye usebenza namba sichithe lo mntana lo. Unevumba nangoku akathatha. Maziyo. Umama kaSube nathi. Lo mazi. Ndingunomamiya igama lam. Ndingabizwa makanopinki, nginopinki umntana. Ndiyamazi ke unopinki umntanakhe. Ngowaphi? Bahlala apha eLloyd kodi. Apha eLloyd kodi. Bakuxelela ukuthi ngibulisile. Alright. Uhlula bathakathi uthe hello. Shout fire! Umlilo. 1, Bazi umlilo. 2, Umlilo. 3, Umlilo. 4, Umlilo. 5, Umlilo. 6. You are moving to the next level in the name of Jesus. You are moving to the next level in the name of Jesus. Lift up your voice and shout hallelujah. Hallelujah. Mabudede ubumnyama makufela ukukhanya. The light to shine.